Owawi leswaku no tolo mitsiro mgana lona FM u vuli nchumu wo vula ku hayiko ri sumbunukile navutlha hi hlanganile mina na wena eka nongonoko Africa wa vulavula. Mina ni khalanga Pat Mathebula n'wana ri smart wa Jim wa xitlangwa wa xingiritano wa cecana makunani wa ndandadzi ku tisela nongonoko Africa wa vulavula ka mgana lona FM komandele ka kwa xala wona 2 kusuka la studio 1 hi le Masingita Mall agyani ila ku tisela ka nongonoko lona na kupfumela ku ri kwalonga kona we u yime ku lunga ku lokuthatwa ku Africa wa vulavula namuntlha yo khomeni hey timhaka ti tele man timhaka ti tele ku katsa na timhaka leti ti khumbaku jaji la fambisaka ku tengiwa ka nandzu wa ku dlawa ka Senzo Meyiwa se i kombela ku rivaleriwa ra vumbirhi sweswiwani endzhaku loko a ta va vulavule na a vulavurile hi ra vuntlhanu a vilerisiwa hi ku mutivi wa nawu advocate Mnisi va la ku ya a ku tsutsumeni ka Comrades Marathon a tshaha swin'wana swa ku he loko a ku ri valungu loko a ku nga ri valungu loko a ku ri vantima sweswo swa ku taniya se swi va swivutiso leswi vanhu va nge le ku tivutiseni swona ku anakeni ku nga va ku ri ku i mhaka ya ntiyiso ke ku hina tanihi vantima ho tsandzeka leswaku i na xihlawulambala sweswi tise swi vulavula swo tala ngopfu hi ta va ka hi bula na mutivi wa nawu hi mhaka yaleyo se hi lava ku ta twa na n'wina muyingiseri wa mehe ku n'we mi angula mi ku yini ka mhaka yaleyo ke ri ka timhaka ta nawu va economic freedom fighters very high kumbexana swi ta va swi ri kahle loko lava va ku va na minjekanjekisano ka huvo yo endla milawu minjekanjekisano ya koho yi va leyi langutanaka na timhaka ta ku langutiwa hi ka vuswikoti bya murhangeri wa xiyenge xa vuchuchisi ya Afrika-Dzonga manana Batoyi ku twananiwa ku kahle hi mpela ku nga va ku ri ke vuswikoti kumbe ku na swin'wana ku hundza kwakwalaho ke se hi ta bula na economic freedom fighters hi twa ku hikokwalaho ka yini va susumete kumbe ku ringanyeta njekanjekisano wa muxaka wolowo hi hafu ku bilawara ya 12 hi laha hi nga ta va hi kha hi dzika hi languta hi timhaka teto na ku vulavula ka hi toho na timhaka leti ti khumbaka hina tanihi rixaka hi ndlela yaleyo ngopfu loko kha hi languta ka timhaka ta ku ta byo vuswikoti lebyi hi ndlela yaleyo mi ta languta mi kuma ku na swiyenge swo hambanahambana leswi swi loko hi nghena ka mfumo wa xidemokirasi a swi tirha kambe swi nga ha tirhi van'wani va ka swa ha tirhi mhaka ya cadre deployment loko va ku cadre deployment yo yi nga hi fikisa laha cadre deployment ku thoriwa vanhu lava va swi kotaku va ze va hela se ku fika nkarhi lowu se ku thoriwaka lava va nga swi koteki hi yo mhaka a ku nga ha vanga na nchumu lexi a xi tirhi i ncini xi nga endla ku switimela swi yima swi nga ha tirhi i ncini xi nga endla ku swihahampfhuka SAA yi hlongoletela vanhu vo tala yi wa yi tlhe yi pfuka i ncini xi nga endla ku swiyenge hambi va dinele sweswo se i mhaka yaleya se hi ta lava ka hi bula hi mina na wena hi ndlela yaleyo mahungu yo tsakisa hi lawa swi vulaka ku sukusela namuntlha ku ya mahlweni a hi nga ha twi migungula hina rixaka lera hina ri nga rixaka ro ka ri nga tekeriwi nhlokweni hi pfumala Premier wa Mutsonga hi loyi Premier wa Mutsonga a hi voneni ku mi titwa njhani mina Premier wa Mutsonga a Limpopo mina Premier wa Mutsonga a Mpumalanga se mirini so va koho Premier wa Limpopo loko wo pfula swiyenge swihi na swihi swa mahungu namuntlha sweswi Premier wa Limpopo i Bioscope Makamba i Premier wa Limpopo Premier wa Mpumalanga i Mandla Ndlovu se ma ha tekeriwi nhlokweni hi leri nge yini kambe hambi swi ri tana hi sunguleni laha vhiki leri nga hundza hi ve na un'wana wa vayingiseri a nga vulavula hi timhaka ta ku ku na xikolo lexi va nge le ku dyondzeni vana kambe va nga ringanelangi kumbe xikolo xexo a xi ringanelangi ku dyondzisa vana va ka grade 10 11 and 12 ivi hi vitana va ndzawulo va ku hayikho ku na nhlengeletano leyi nga ta va koho hi ta mi hlamula hikwalaho ka va Mvulu hi ta va hi kha hi vula na n'wina se Mvulu wu fikile mulavuleri wa ndzawulo ya dyondzo ya masungulo a Limpopo i tatana Mike Maringa hi vo hi lavaka ku bula na vona a ni tshembi ku a va hleketa ku Musumbunuku a nge fiki tatana Maringa a hi munhu wo chava ku vulavula Musumbunuku wu fikile na vona va yime ku lunga tatana Maringa nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM inhlekani khalanga hlekani le ka vayingiseri wa Africa wa vulavula Africa wa vulavula ka vula Maringa hikwala mi fikini mahungu ambani ku nona phela ku faka yona hi twile mahungu ya ri impela khalanga guys a xi na vunwa nhlengeletano leyi hi nga tshembisa vayingiseri ku yi ta va kona a xikarhi ka
vurhangeri kumbe vufambisi bya swikolo leswiya swo ka swi nga ri ku swa mfumo yi kote ku ya mahlweni ka vhiki leri nga hundza endzhaku loko ku ta va ku humelele swivilelo swa ku na vana lava nga ku dyondzeni kambe a va tsarisiwangi. So sweswi ni nga vurisa swona ku a va tsaleni va tsalela MEC va kombela meeting ya MEC a ku it's an administration matter swi ta handla hi HOD ka vula i va VP na vitana na swiyenge leswi khumbekaka. Lexi xi nga humelela khalanga hi timhaka ta ku vufambisi bya swikolo leswi va tlhele va tsundzuxiwa futhi leswaku vana lava va nga na vona aka FET band grade 8 to 10 a va rejistariwanga a va fanele va nga ri kona laha va nga kona. So xiboho i ku va busy na ti-circuit managers ta swikolo leswi nga kusuhi ku a va ya va ya rescue vana lavaya va yisiwa ka swikolo leswi nga swa mfumo leswi nga registered. Loko va nga lava ku ya ka swa mfumo va nga ya ka sweswi swa independent swi nga registered, mara leswiya a swi va swi tiva ku ve na process leyi ri ku fambiweni a swi nge se fikelela ku va nyikiwa examination status. So leswi nga ku humeleleni sweswi i ku department yi teka vona hi na mavoko ya hina hi pulini n'wina vatswari i vanhu ku vana va n'wina loko va ha ri ka swikolo sweswo va nge swi koti ku tsala matric. Hi kombela ku vana a va susiwi because ha pulini ku hi nga va register for matric hi ku pfuniwa hi ti-circuit managers. Hi ta va yisa ka swikolo leswi va nga ta hamba va ya dyondza no tsala kona, hayi ku tsala ntsena i ku dyondza no ya tsala kona. Meaning ku loko vatswari va swi yingiserile va kha va swi tiva ku vana a va sure loko va registerini va na vutihlamuleri bya ku ya ka ti-circuit le kusuhi kumbe ka district kumbe va ta ka hina hi fika hi va chekela hi ku swikolo sweswo a hi hlangeni na swona sweswi hi pfumaleleni na vona ku hi le ku tekeni ka vana hi va yisa ka swikolo leswi nga rejistariwa va ta kota ku tsala. Hi ku va nga endli sweswo swi ri vana va vona va nge ti kumi certificate ta matric loko lembe leri ri hela kumbe loko hi sungula lembe leri taka ra xidyondzo. So hi ku hi nga fika kona kwalaho kambe ku tlhela ku tekiwa xiboho xa ku swikolo leswi swi ta pfuniwa ku va va hetisa ti-application ta vona ta ku va kuma accreditation ya vona ya ku va ti-examination centers. Mara lexi hi xi vulaka hi ku ku na leswi va fanele ku swi landzelela ku na lava va fanele ku va qualify ku va hi vula ku va fita ku va ti-examination ku va na ti-examination va kuma ti-examination status teto. So hi ku hi nga fika kona khalanga. So ni hleketa ku va xibele tindleveni loko vatswari va yingiserini va swi tiva swikolo leswi swi nga va na challenge teto. So as soon as va kota ku hlangana na ti-circuit offices ti ta teka vana ti va yisela ku ringaneleke. Ku na vana lava nga ka grade 10, ku na vana lava nga ka grade 11, ku na vana lava nga ka grade 12. Ntwanano wu ri mi susa vahi vana as long as accreditation ya xikolo yi nga pfumeli ku va na FET band because a hi swi koti ku divorce ti-grade leti ti ri tinharhu. I FET band hinkwayo sungula ka grade 10 ku ya ka grade 12. So xikolo xi kume accreditation xi komba ku xikolo lexi xi hetaka ka grade 9. So loko yi kuma ka grade 9 a wu byeriwa ku hi year 2025 hi kona hi nga expectaku ku wena i va i ri na grade 10. Yi ta fambisa sweswo yi kha yi tlakuka ene hi ta va hi kha hi cheka na enrollment ya vana kwalaho yi tlakuka ku ya mahlweni. So sweswi decision leyi nga tekiwa FET band hinkwayo a yi famba, mara lava nga rhanga mahlweni i va matric because mi ta tsundzuka ku matric ku na laha hi nga ta fika hi pfala hi ku titsarisela kun'wana a hi tsala xikambelo xa matric swi pfarini. So hi rhanga a ku rhangi vona va tsutsuma lava van'wani va ta landzela because vubihi ku ka va nga landzeli i ku laha va nga kona loko vo suka va ya ka grade leyi landzelaka swi nga endleka loko swo tshika swi nga fambi kahle xikolo xexo xi nga koti ku pfuneka hi fanele hi endla assessment ya kuma ku assessment ya wena a hi yona a wu qualify ku va yi ri ka grade leyi landzelaka. So loko ku nga sukangi ivi xikolo xi tshama na xona xi ku yisa ka grade 11 loko hi endla assessment lembe leri taka hi nga ha fika hi xi kuma ku wena ka level leyi nga ka yona a wu le ka yona hi fanele i tlhelela ka grade 10. So sweswo swi ta vavisa vana ti-suicide attempt leti hi vulavula hi tona ti nga tlhe ti vuya. So swi le mavokweni ya vatswari sweswi ku va rescue vana va vona va va yisa ka swikolo leswi nga kusuhi na leswi nga affected either swa public or ti-independent schools. Mara swikolo leswiya hi le ku tirhisaneni na swona swinene ku swi kota ku pfuneka because vona va hi pfuna ka ku hunguta tinhlayo ta vana lava nga kona ka swikolweni ngopfungopfu la kusuhani na le madorobeni.
leswi swi vulaka ku a va na nandzu leswi va mi pfunaka loko vana va kha va haganekile kumbe va ri ka xiyimo xa muxaka lowuwani a mi va voni nandzu n'we tani hi ndhawu hi ndhawu tatana mani no lexi hi vulaka xona i ku va swi tiva ni nge va hlayi hi mavito kumbe hi ku ya hi xikolo mara hi na paper trail leyi kombaka ku wena a wu fane i nga fikangi laha so loko ri a wu nga fikangi laha sweswi hi ku sungule mikanerisano yintshwa loko u lava ku tirhisana na ndzawulo ku ya mahlweni susa vana lava i nga na vona lava a wu nga ri na vona from grade 10 to 12 a va fambi hi tirha application swi vula ku lembe leri hi ta va na accreditation ya grade 10 leri ya 11 12 swi fambisa sweswo a ti-vheti ta hi nkarhi wun'we ti fanele ti famba gradually because a wu swi koti ku va na grade 9 from grade 9 ya ka grade 12 so ku fanele ku va na swi tikomba ku vana va progressa njhani because vona lava va fanele va assessiwa ku hi fambise ku yini from grade 10 up until grade 12 so what we have decided i ku kumbe ngo va na administration glitch leyi vo ka va nga swi twisisangi kumbe leswi vo va hleketa swona mara it was ironed out in a meeting ku ava teki vana ti-circuit managers le ku identifyeni ka swikolo leswi vana lava nga ta va dyondza ka swona so loyi a nga ta ala swi vula ku u ala na directive leyi department yi nga hi nyikaka yona because hina loko umalusi yi ta yi ri hina hi le ku tumbeteni ka vana ku ve ku a hi swi tivi ku vana lava ve le ka tindhawu tini va swi kuma loko se ku fanele ku tsariwa swikambelo and va kha va nga ha qualify ku tsala se mi va vekele minkarhi ku pima ku okay n'wina xikolo xa ka Mathebula mi nga ringanelangiki ku va na vana va ka grade 10 11 and 12 hi ta rhumela mukamberi rini hi ta vona ku a va ha ri kona vana lava hi ku i vana lava nga ta tlhela va hlupheka sweswi ya process leyi faneke yi humelela sweswi up until swikolo swi pfala by the time swikolo swi pfala hi fanele hi va hi hetini hi process leyi hi nga ti vekela yona ku na papila leri ri nga ta huma ximfumo ri ya ka swikolo leswiya hinkwaswo swi khumbekaku va nyikiwa timeline yaleyo ri ta huma before the end of the week to say hi ve na nhlengeletano u na xikolo lexi operataku ka FET band xi fanele xi nga ri kona such swi vula ku vana va lava hi instructor circuit manager va le ku va laveleni ka swikolo so hi ta langisa swikolo leswi nga kusuhi hi va hoxa kona kun'wana mi kuma ku xikolo already accreditation ya yona a yi fika mara loko hi ya xikolweni hi ya kuma ku vana lava a hi hleketa ku fanele va va ri tlilasini a va ha talangi ku fika ku va nga ringana ku hi xi vitana xikolo so hi boheka ku tlhe hi vula ku hi ta revoka license yaleyo a wa ha ri na vana va hina va ta hlupheka va nge vi na vadyondzisi vo ringana a tlhe hi va teka futhe hi va yisa ka ti-public school so maybe i nhlamulo liyani swona xi fanele ku hi xi highlighta ku va i kume accreditation swi vuli ku lembe rin'wana na rin'wana wena se if swi endleka hi fika laha hi kuma ku i na vana va 6 ntsena va ri ka ti-stream to hambana swi ya tikisela vana because a va na vadyondzisi vo ringana kumbe va kume attention yo ringana so swi khedzakhedzana swa kona swi layini nyana mara lexi hi vulaka xona i ku hi ti nyike time frame ya ku by the loko swikolo leswi ya pfala vana lava va fanele va kha va tiva ku loko swikolo swi ya pfula va ya dyondza kwini loko mutswari a nga tekangi goza xikolo xi nga tekangi goza swi vula ku vo swi lavisa sweswo i vana va vona lava lava ku tshama na vona mara va nge swi koti ku tsala xikambelo xa matric kambe swi vula ku namuntlha loko ni nga ni vulavula na n'wina vana lavawani va nga hoxiwa nkingeni kumbe xiphiqoni xa muxaka lowuwani va ha ri na chance ya ku va nga tsarisiwa va tsala xikambelo no ni nga confirma ka n'wina ku a hi se pfala ku va hi tsarisa vana va tsala xikambelo ngopfungopfu lexa matric a va pfulelini hi yo kombela ntsena ku vatswari va pfumeli ku vana va va susa leya va ri kona va yisiwa ka swikolo leswi nga ka swa mfumo hambi ko va tona ti-independent schools leti nga kusuhi leti nga ta endla ku va kota ku rejistariwa sweswi before swikolo swi pfala because loko se hi ya pfula hi kona hi nga ta va na challenge tatani Maringa khensa swinene nkarhi wa n'wina koti ya ku engeta inkomu khalaka inkomu hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM lava hi bula na vona hi tatana Mike Maringa tanihi ntolovele un'wana wa vanhu lava va tiyimisela ku mi pfuna tanihi rixaka se hi nge he mi twi mi ta rila laha ka xiyanimoya mi ku yini a swi fambangi kahle mani a nga ndlangi yini mi swi twile ku xiyimo ve ri xiyini xi fambise ku yini nako vana ni vatswari va vutihlamuleri loko mi lava ku vana van'we va dyondza lavisisana mi tiva hi xikolo leswi mi swi yisaka hi ku anakeni ku le ku laviweni mali la se mi ta ya ni le ka swikolo leswi va ngo ti lavela mali va nga ri ku na mhaka na vumundzuku bya vana van'wini ma vo mhaka kona se lavisisani mi nga ndli swa bluetooth
mina ku kurisa vana va n'wina hi bluetooth ni kona na le ka TikTok famba ka Khalanga Pet Mathebula u ta hi vona kha haxa Twix ka studio 1 a yeni ni mavhengeleni ta vuya yisa mahlweni andaka hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula. Isa so mingse nomgana lona FM na ku Africa wa vulavula ka mgana lona FM makomandela nteri loko hi vuya ka hloko makata mangu emsava ya awara ya n'we hi laha n'we mi nga ta mi kha mi ni byela ku kahle kahle ku fana sweswi jaji va nga vulavula hi swoho va ku hayi loko a ku ri valungu hayi a swi nga ta ndlisa leswi loko a ku ri vantima swi bihile ku va hi mi byeka mi swi koti ta titwisa namuntlha hi mi tweneni mingse ra mina le ka 0860002543 kambe na ha ri na timinete tinharhu ta munhu loyi a lava ku vulavula hi swin'wana handle ka leswi hi vulavulaka hi swoho ka nhlokomhaka a hi ku timingse ra mina ku we i ri yini 0860002543 a hi sunguleni loyi nhlekani enhlekani Enhlekani Butswet. a hi papa Mpfukile Butswet. hey na valava hi ngo vona Mativa hina vantima hi lahleke kwini na loko ha vota. Hi lahlekela ka ku loko ha vota hi rivala leswaku la tikweni ku na vanhu lava va tirhaka mapatu va nga va ka P. Ku na vanhu lava va tirhaka ku renovate emiako ya mfumo ku nga va ka carpentry na bricklayer. Ku tlhela ku va na va ka feeders lava va plumbing va tirhaka ku tirha hi swiphayipi va pfala va renovate that's why na swibedhlele leswi swi nga ha flash swi nga handli nchumu se nkarhi luwa a ni swi tiva ku mina ni tirha mfumo aka P yandla patu ene mina ni tirha carpentry ya tirhela xibedhlele xi se sweswi ku nga thoriwa vanhu lavaya va nga tirheki swona loko hi va langutini a va tirhi swona vo ti lawula ku namuntlha ku na mpfula ani kati leswiya swa khale a hi swi tiva ku loko ni nga yangi ni lovile loko ni nga yangi ni ya penda ndze ka yindla xibedhlele hi laha hi ya ku hi ya penda koho i xikwata xa mapendari lexiwa i xa renovating ni ya kwina ku pendeni hi sweswo se lavaya hambi yo na va tiva ku va penda ndzeni va nge yi loko mo languta kun'wana swibedhlele swi gwavuke na tipende hala na plumbing ya ko a yi kona a swa ha flush na ti-toilet i mhaka ya ku ri a hi thoriwi sweswi ensan'wisi i hi siye na macela ku omini i helele kwi i fini that's why misa luya a ku mfumo wu chayili na hi i chayili wu tsandzeka ku xava tipiki wu hi sukerisa kwale na ndosi hi cela nthili kuwankuwa a ku nga ta va na mahlalele la hi ku hinkwenu a hi ta va hi helele migerweni ku lo na fansan'wisi swilo sweswo swi onhakile va ka P a va aka na patu leri ri tlulaka lama ndliwaka sweswiwani ndliwaka leswa tikontiraka leswi yaka ha na patu hi swona nametweni papa i mhaka yo vava ngopfu leyi hi vulavulaka hi yona muyingiseri wa mugana lona FM makomandela xana wena u ri yini ke loko xiyimo xi te tani 0860002543 kambe sweswi a hi sunguleni hi twa ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ta misiku na amukeleni Bongi n'wanati Maluleke Bongi nhlekani ungayelele eka Afrika wa vulavula sweswi ku ya vulavuriwa hi swa voluthuli loko swi kumekile ti-interest ta tiko i vo lava ku va na ti-project ti sunguriwaka hayi hi na case ya Lithuli lava 35 million and a yi nga to vuyisela nchumu a swi nga ta pfuna nchumu na lava nga dlayi yena a va ha ri kona ka ha ri ha kosa vatukulu va vona so hi leswi tiko ra hina ri nga fika kona mara hambi va nga ha ri kona a ni ngo vatukulu va yena va fanele va tiva ku lexi nga dlaya kokwani i yini a hi swona va ta swi tiva ta mani hi ku ntukulu wa mudlayiwa u sele na ntukulu wa mudlayi ene loko swi endleka a va nga si beburiwa i mani a nga na ntiyiso a nga ta swi tiva kwalano palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula ile ka mugana lona NFM makomandlela muyingiseri wa mina hi ku 0860002543 ai sikuthi muyingiseri wa mugana lona NFM kumbexani hi nga se vulavula ka vula a hi sunguleni kwalani ka ku hi twa ku kahle Judge Mokgotleng a va ku yini loko hi kha hi languta ka ntirho lowo
wu nga hetela wo hi fikisa laha hi nga kona namuntlha loko va kombela ku rivaleriwa va te Chimba, they're juniors to me. Even the JP himself, when I was already admitted, he was serving articles. Some of them, I got them articles. Judge Stroker also is an athlete. But he will never take time to say, I'm not coming to court because I'm going to be running the marathon. Never. As a West, I know Judge Mbao would make arrangements that he must expand part of his leave during that time so that he doesn't interfere with the timetable of the court. This case, people are talking justice delayed, justice denied, 10 years, no justice, case is just dragging on. The family is distraught, the brothers, the relatives, even they accuse themselves. They've been 2 to 3 years in custody. And here's this stupid judge called Ratamokhatli. You allow a person who's representing 2 of the accused here to go and run a marathon. I must go and tell the JP. When the JP asked me, why were you not sitting, or the DJP, why were you not sitting on Monday? No, we're waiting for Advocate Nisi to come drive back to Joburg, to wherever, because he was running a marathon. This is South Africa, run by blacks. I can tell you now, even if you call me an Uncle Tom, I don't think a white advocate can have the gall to ask me that. Never. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Eso va kae mbatwini va kombisa timhaka ta loko a ku ri mulungu kumbexani a na ke na n'we ya mitwa mako setlhare sa sekgowa setlhare sa mosotho ke legowa yeah sa mtweneni ko very mavulavulelo ya mixaka luwa I mavulavulelo lama ya kombisaka timhaka ta xihlawulambala va ri jaji va racist sa hi ku timikisela Munghana Lonene FM ku hi angula ku yini ka loko va vulavula leswiya van'wana va vulavula ntiyiso van'wana va vulavula ntiyiso swi swo tala leswi lava nga hanya hi minkarhi ya khale va nga a va hlangana na swona hambi ku tisa mati a xitarateni xa ka n'wini a ku nga zi ku va xiphiqo handle ka ri kumbexana a nga tshami Gazankulu hikuva Gazankulu na le Venda a ku nga fani nkarhi lowa a Venda hi swi tiva ku mati ya kuma gwedli a ka pompile yo gwedla a ndhawu yin'we le a Gazankulu khale na khale ti-reticulation ti ri koho se loko mi twa va kha va mi compara va swi tiva hi mhaka ku reticulation va yi tiva khale yi ri koho Gazankulu na swin'wana a hi ku tumingisela mina 0860002543 kandziyisa rito ka 0657443911 a hi ka TikTok koho nghena hi kota ku twa n'wangulo wa wena ka mhaka yeleyo na hi ndlela yaleyo ta teka muyingiseri loyi a ri wo sungula eka nhlekani lowu hi mavukeleli ka Munghana Lonene FM i nhlekani epokele bot pet mina tshao kwa kanjaka kufika kwa garage kwala presidenteni la ma vona loko se mi ndla sweswo hina ka nongonoko lowu a hi endli sweswo loko mi ndla sweswo ma ni khunguvanyisa ka nongonoko lowu mi nghena mhakeni but a mi ndli swona swa ku rungula okay swi khomele na ngona ka la judge Bufatini wa loko ni vulavula ntiyiso ni ri leswi va swi vulavulaka i ntiyiso ngopfu ko va ku ntiyiso swi wa vava loko mo cheka lomu huma kona a hi nga hlupheki hi mhaka ya lowo basa a kha a fambisa sweswo loko mo cheka loko madbata walawo va velelaka ni ri loko mo cheka lava nga dyeriwa timali vo tala va dyeriwa timali vantima
va ka vona futhi munhu u ta fika a claima mali a n'wi nyika swimali a sala mali na mali yo tala ma yi vona i problem yi nga kona so ko va ku ntiyiso loko ya ka ntiyiso wa vava Botsford ku vulavula ntiyiso se hi wihi ntiyiso laha hi wihi wu vavaka hi ku vona ka n'wina hi ku veri va kombela ku khomeriwa eka leswiya va nga swi vula hi ku vanhu veri va na xihlawulambala ko va ku hi ku ve le mintirhweni yes va ta kombela ku khomeliwa mara vanhu leswi a va swi vulavula rhata mukhateni a va vulavula ntiyiso ku ri loko va ku longhe swi endli byeleni case leyi le ku fambeni hi ku nonoka munhu a tlhaka ku ya ku tsutsumeni namuntlha ta va nga ri kona ka ni nga teki namuntlha ani va nga na TV ku ta va ri kona next day ma yi vona ku za a vulavula leswiya kulukumba loyi eku twa ku vava ku ri case le ku deleni it's 10 years munhu wa ha ku tsutsumeni ene ku ri ku hi yena loyi a yi delayiwangi hi advocate Mnisi se va nga ha tsutsumi vona hi mhaka ku case leyi delayekile ku sukisela le ndzhaku a swi koteki no but possible ni vula leswi phela va tsumuka yi yima thuksi mhaka yi munhu yisa ku hatla ya tibuku va swi yi vuyile sweswo a ya ku tsutsumeni wa ha ri ku delelana u wela kwala ku dileka loko ta vulavula ntiyiso va swi so leswaku ku mbala u vulavula hi ku ta ku vava ku ri case yi fanele hela and indeed yi fanele hela na mina na n'wina wun'wana n'wana ha lava ku ta vona makumu ya case le ku ri yi hela njhani na va ndyangu kwele na vona na ku pfumela ku va lava ku vona ku nandzu lowu helela kwihi exactly ma swona Botsford ha lava ku ri nga swona vo swa valungu ku kulu na valungu mara swi fika la swi boha ku va swi endla hi endlelo ra hina mi ri maswi lava ka mi nga vulavuli hi timhaka ta valungu mara endlele ra mi susumeta ni mi twini endlelo ra hi susumeta Botsford ni mi twi hi hlayisakana cancer 0860002543 ku nga ku ri ra vhekele cindani hi hundza hi koreta vuya yixa mahlweni ndaka leswi tana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ele ka Munghana Lonene FM komba ndlela hi kuti u khomete timhaka 0860002543 nangona ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela n'wana mingiseri lo nhlekani nhlekani Botsford butomi minjhani na valava hi ngo vona buti hayi putini n'wina mi ri yini Botsford ni la ku tata ku khensa ka n'wina before hi nghena ka nhlokomhaka ya siku ra namuntlha ka Isilia hi nga tshama hi gwerembetana hi yona ya tiambulense no ka ni nga kotangi ku vuya futhi loko hi ta za hi vutisana ku why ku tele timovha to rhwala thyaka tiambulense ti ri titsongo ivi ti koteka ku xaviwa tiambulense hi bela mavoko mi hi pfunini hikwalaho ka xiyanimoya xa n'wina xiyanimoya xa mira xa hina xa hina hikwalaho ka xiyanimoya lexi xi nga xa hina mi tirhaku ka xona ka nongonoko wa n'wina a khensa a hi yeni lani Botsford ni munhu wo landzelerisa ngopfu ka nongonoko wa n'wina ne le ka ti-news ta kwala South Africa ku va kha ku endlekala yini hi xitalo ni vi ni va na ku twa ku vava siku rin'wani loko ni ya hlaya phepha ra mahungu nkarhinyana wun'wana swi na malembe ndzhaku ku nga va na n'wana wun'wana wa xikolo a nga gina a cheleliwi mali ya NSFAS a sungula ku yi fahlaza a ti dyela mali liya then va hetele va endla vulavisisi va n'wi kuma nhwanyana luya so xivutiso xa mina Botsford lexi ni lava ku hi xi tekela ngopfu nhlokweni ku na vanhu vo tala namuntlha lava nge le ku hi rhangeleni a palamende lava hi nga na vuxokoxoko or ku nga na vumbhoni byo karhi lebyi masiku hi kona kwele palamende va kha va vulavula hi yona issue ya VBS issue yo va ku na lava nga dya mali ya COVID a hi khale ngopfu sweswinyana ka ku huma xikandalo xa ku Phophi u ve a photocopy maphepha ma 1 billion lama va nga swi tivi ku ma ri mayini laha va nga na
vulavisisi byo karhi lebyi va nga byi kuma ku 1 billion yi tirhini a yi tirhangi kahle. So why vanhu valavo va nga landzelerisiwi na vona va khomiwa ku fana na n'wana luya a nga tshama a cheleliwa mali ya NSFAS a sungula ku yi dya na? Yaleyo na yi twa mhaka mi nga ka yona kambe a nga ri yona leyi nga ka yona namuntlha. Leyi nga ka yona namuntlha yi ri vanhu vo fana na va judge va hehla ku loko leswi a swi ndliwa hi valungu a swi nga ta ndlisa leswi swi ndlisaka xiswona loko swi ndliwa hi vantima. Se n'we mi ri yini ka yaleyo mhaka? Na yona swa fana Botset, ko va hi ku ani swi ya hi ku swi vuriwa hi munhu loyi a nga wa nhlonge ya njhani hi nkarhi walowo masipilisi. Phela swilo leswi hi leswi endleka ku loko swi endliwa hi munhu wo karhi ku na goza ro karhi leri va langusaku ku va nga ri teka, mara loko swi endliwi hi munhu wa nhlonge yo karhi va langusa ku i nhlonge ya njhani va nga yi tekeli goza, or i munhu wa njhani u na yini u tisa impact ya njhani ka vona munhu yaloye. Hi le ku hluphekeni ngopfu Botset hi mhaka ya swona swilo leswi. Sweswi va na vumbhoni byo 1 billion a yi kona yi tirhisiwi hi ndlela ya vusopfa, mara still ha teka munhu loyi a nga tirhisa mali hi vusopfa hi tlhela hi n'wi nyika xitulu. Botset tshikani ya melela vanhu lava hi rhangelaku va tekeliwa goza na vo loko ri hi ku ra tekiwa na loko ri hi ku a hi mina ni nge va nga tekeriwi. na loko ri hi ku jele va hi makeli hina swisiwana ne a hi byeli ku hina hi nga swisiwana hi ta tshama hi ri jele hi ta chavavu ku ona. Demetrini Kansini Motamina Kas, tell her well, Rubik mina ni nge va nga khomiwi ko va ni mina loko ni tshamela a ni yimeleli munhu a ni kaneti munhu mavonelo ya munhu i mavonelo ya yena. 0860002543 u nga ni mikisele nhlekani Botset. buto mina mpfukeni Botset. ai pfukela cancer swinene man. Ni nga ta khensa ngopfu ka akhawunti ya mina ya TikTok ro sungula hi ku ri a ni nga koti ku va ni mi kuma loko ni ri laha ni tshama kona la. Sweswi na kota ku mi kuma. No, khensa swinene ene la ta mi subscribe-isa ku sukusela ku nga ri khale ta pfala la ni ku subscribe. Ni nghena ntsaseko mhaka khalani. Ya. Jaji lava nga ndlangi mistake va vule ntiyiso lowu nga ntiyiso wa mpela khalani. Hi mhaka Ku loko ni swi languta kahle leswi swa ku va ku va khomini madoni ku na case swi komba ku vona va teke ngopfu swilo swa ku tlanga ku dani case leyi va nga ta yona va nga henhla ka yona. So a ku nga fanelangi va ku vona va nge koni mhaka khomini madoni ku swilo swa ku tala va swi teka hi ndlela ya vona. Loko ku nga karhi nkarhi wa valungu khalanga leyi va swivulaka so hi ndlela ya khalanga i ku ri swilo a swi famba hi ndlela leyinene. Loko ku ri fambisiwa ka case a ku ri ha munhu loyi a ta ku ri ni ta famba ni ya kwini hi mhaka kumbexani a ku ni ta vhakachela America ni ku a siya case hansi hansi khalanga. So swi tikomba kahle ku ri un'wana na un'wana wa ti endlela a nga na mhaka na nawu a nga na mhaka na nchumu na mhaka na matitwelo lama lava ma expressaka nkarhi walowo. kambe vutomi bya advocate byi fanele byi yima hi mhaka ya ku veleka case leyi nga hlwela phela yi tlherisiwangi hi vona ene vona lembe na lembe va tsutsuma Comrades Marathon. Khalanga loko na ni twa khalanga mara loko mi swi languta kahle khalanga ku na ntirho lowu va nga ka wona lowu nge va ta kota ku wu tirha. Loko va ku na ntirho va ta kota ku wu tirha va fanele va tirha ntirho loko ntirho wu va lava ku va wu tirha va va lava na n'wina ma tirha kwala ka Afrika wa vulavula loko ko va na ntirho va mi lava hi na madyambu kumbe ya tirha mi ta ya tirha ntirho wa wena lowu i ngete wena i ta tirha wona i fanele u yisa mahlweni khalanga ku tlula ku ri wena i ku Comrades Marathon. Comrades Marathon is either yi yima ku tani ku tiko ri yima ri yisa hi wena. So a hi make sure so a ku valungu loko va endla ntirho wa vona va endla ntirho wa vona wu tikomba ku ya kwini khalanga ku tlula swilo hinkwaswo.
so mina ni vona a ri right ngopfu loko ho teka marito lama hi ma languta hi ya mahlweni na wona a hi ta swi vona ku impela ku ri valungu impela va tirha hi ndlela leyi faneleke ku yi tirhiwa yi diriwe hi mhaka yini hi ku a va tirhi a va swi koti ku tirha hi vanhu vantima loko valungu a ta nga jiletangi ya kwalano i case yaleyo a yi ta yi fike makumu so yi tesitoke swi fike makumu ti tala ngopfu ti toka ngopfu leti ti nga ya mahlweni se mi vula ku sweswiwa laha ku ciciwe jaji ku nghenisiwa ya mulungu hi swona mi vula ku swona khalanga even loko wa na munhu wa mulungu laha swi nga tirheka khalanga cause i ta endla swilo swi hatla swi endleka hi ndlela swi endleka hi yona hina loko a hi ka khomile matoni va tsutsumiwa loko munhu o vabya va jamba khomile matoni loko u vabya mara hi ku a tsutsumi khomile matoni a va ta yi kuma endleka ya khomile matoni khalanga ni mi tweli bota inkomu khalanga enkomo xivutiso lexi ni ti vutisaka xona masiku hinkwawo miyingiseri wa mehe i ku va advocate lava hakela hi mani i mani a hakela ku advocate lava va illegal aid hey ya a hi amukeleni un'wana miyingiseri lo ni hlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM ni hlekani ahee ni dzumbile hayi dzumbini a hi thewukerile papa hi ngo vona hayi hosi ya matilo ya hlayiseni amen ni lava ku kombisa mhaka yin'wanyana ya mayelana na swilo leswi swi nga vulavuriwa hi jaji ya se already swivulavuri swin'wanyana ni swi twile swivulavuri swi vule swona i ntiyiso lowu nga amukelekiki ka lava va nga amukeli ku ntiyiso hi ku ntiyiso wa bava wa khalakasa loko u nghena etindleveni ta munhu un'wanyana ngopfungopfu loyi a nga endla xihoxo xikombiso laha a ni lava mi siya na marito lawa mina ni na case yi nga na 28 years ya heli ni to va ntsena ku a ni nga mi nyiki vuxokoxoko bya yona tanihiloko muyimeleri wa mina a ni tsundzuxile ku ni nga humesi vuxokoxoko bya yona moyeni ya 28 years kusuka hi lembe ra 1997 malembe mangani ku fikela sweswi mara heli lexi ndlaku yi nga heli i yini i ku cinca va tijaji kumbe timbhoni ya titi ku yicini ku cinca vona va lava va fambisaka lava ni ta ku cinca tijaji ta koho ku cinca lava venge i prosecutor leading officers va tshama va ka va cinca kumbe yi postponiwa ku yi ta va kona rini rini loko siku ra kona ri fika va fona va ku hi nga ha vi kona ku endleke swin'wanyana swo ka swi nga boxiwi ku hi swini se hi ndlela leyiwani ni ya kuma ku ri vululami byi le ku fambeni hi ndlela yona ni loko munhu o swi vula hi ndlela leyi swi siya leswaku a nga ha ri kahle u kahle loko a vula leswi swo ka swi nga ri kona a ni ta ni byela leswi loko mi lava ku misava hinkwayo yi mi rhandza leyi byelani munhu un'wana na un'wanyani loyi a nga endla xihoxo mu ku u right straight ni va ta mi rhandziwa na hi swivungu na hinkwaswo swilo leswi kambe loko mi lava ku tivangela valala byelani munhu un'wana na un'wanyana la misaveni a nga endla xihoxo mu ku la u hoxile a hoxile a mo n'wi hembela va ta mi zonda hinkwavo vanhu lavawani hi leswi swi nga tshamisa swona hi ntumbuluko laha mara ni byeleni loko jaji va vulavurise leswiya va hi fananisa na vantima hi swo swa na valungu hi swo swa kahle ni vula ku a ku nga na ndlela yin'wana yo kombisa ku ka va nga tsakeli leswi advocate va swi vulaka ku tlula ku hi fananisa na valungu va ku hayi loko a ku ri valungu a swi nga ta ndleka leswi hi leswi swi nga va tela emihleketweni ya vona ene a va ri right na mina ni yima na vona ni ku a va ri right swi va terile hi mihleketo ya vona ku va swi vula ene va swi vula hi ku va fananisile swilo va swi pimanisa va kuma ku loko a ri mulungu va endla swa ku antswa ku tlula leswi se swi nga endli leswaku loko a fananisi hi ndlela liya a boxi ntiyiso nge le tiyisweni a nga ha ri kahle a nga vulavula mi vula ku case ya n'wina loko kha hi hetisa papa leyi mi nge a mi lava ku vulavula hi yona moyeni loko a vo malanga sweswiwani n'we a mi ta ku ni kombela ku yi ta fambisa hi milungu hi swo mi vula ku swona loko a swi koteka ne a ni ta swi vula sweswo kumbexani nge yi herile na mi tweli papa ka ni mamba enkomo 0860
0025543 nakona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba njale ku haxela wona Twix suka studio 1 ile Masingita Mall un'wana hi loyi inhleka khalanga we ene mi yoxini man mi veka ka leswa swa speaker musa ya ni nge ku ipuputeleni loko yo xopuka ku ta va na ngozi ka xikumbi tata musa va ku rito hi valala ivi ku va mina ni suka ni yima loko ya alanga loko ba xo Semerin we khalanga we ku na timhaka tin'wana na ku vulavula hi timhaka ta mbulavulo wa jaji kumbe mavekele ma vona ma marito ne ku na swilo swin'wanyana swi nga vuriwa hi munhu wun'wana swi tlhela ti nga dyi na mavele loko ni langutile leswi va nga swi vekisa swona ni fa ni ti vutisa ku a va swi tiva ku kutani switandzhaku ka marito lawa na ni vona va thajiri botlotso hi ndlela leyi ku na swiswimbirhi hi fanele hi swilo languta ka mhaka leyi ku ri na swi tiva ku i xivutiso xa siku rin'wana ku loko va hi tsake kahle ka Munghana Lonene a hi vulavuleni hi ku a hi endleni ku fananisa a xikarhi ka vantima na valungu hi ti-work ethics kumbe hi matirhele xivutiso lexi a xi dangerous ngopfu a South Africa ivi vona loko va ya vula marito lawaya a swa ha vuyi ka leswi a va susumeta ku vula swona ni loko a vo lo papalata ku vekela rito ro mulungu va vula swin'wanyana a ni swi hleketa ku a va fanele va swi vurisi ku yini kambe mo ni nga heti nkarhi se khalanga ka rona i ra xidemokirasi lero loko wo za i la ku rheta mpfula yi nga nangi endla ku fananisa a xikarhi ka mulungu na n'wantima mo ni mi nyika xikombiso ku na kulukumba van'wana a ni ku ni ta va vula hi vito sweswi a ni nga ha vuli ku ni nga ta rheta va tshame va nyika varhangeri xikombiso hi varhangeri va Afrika va nyika kahle hi ku kongoma ku tikweni ro karhi ku tshame munhu a omelele nga yo fakiwa glue ya steel ya simbi liya a nga la ku huma a xitulwini mara hi mhaka ku hi le Afrika ku tele hina vahlonge kumbe hi hina vahlonge ya ntima ivi ku ri na nsimu ra kambi yin'wanyana ni tshame ni nyika xikombiso va ku ntima wa va veri yini mfumo wa vantima wa ninginika hileswaku lava hi nga tswariwa tolo na tolo hi tshama hi khi hi compare ku kumbe hi khi hi fananisa ku tolweni ka siku a hi ri laha mati a ma huma loko ka ha ri na vamani mara loko i tshame ka xitulu lexa xa vujaji hi laha i fanele i nwa mati ma rhelela ku na leswi ene hi ku loko i la ku vulavula na minisi ku ri no wa la ku famba i ya cina tambayi i tsutsuma le laha timhaka tikulukumba va ka meyiwa va yimeli timhaka wena wa hala ku ya ku wena u swi voni ku wo huwa sweswo na swin'wana sweswo taniya va xi bakanyela tlhelo xikombelo xa yena va vula leswi va nga ta vula swona se leswiya mina na n'wina khalanga loko va hi khi hi nwa tiya kumbe na tichomi ta mina loko hi tshamile hi nga vula ku mativa ni tshame ni byela un'wanyani wa chomi ya mina wa BEE ni kwata ku loko khampani ya wena i lava ku yi languteka yi ri na xindzhuti kuma sekretari ya mulungu a ivi mpela a swi endla khalanga na yena na ta nghena laha yi nga ku se wa miyeni laha n'witini leswaku kwalaha ondla vana order mara ku ya teka tikeledi u n'wi veka lahaya swi nga endleka mi phikizana ku va a nga tsalangi email yo karhi mara sweswo swi vula yini hi ngo swi teka ku swi ya hi munhu hambi a ri n'wantima hi nge pfumeli ku pendiwa hi braking ku laha ku nga na n'wantima i tamba yi ntsena ku fambi nchumu ku veni kumbexani na hina ha swi confirma swi sweswo hina va ka ntimeni ene hi leswi a hi fanele hi swi papalata ku fana na sweswi hi nga khoma mfumo kumbe mfumo wa vantima wu nga kona loko o va na moya wa ku no leswiya swa apartheid hola ta swi lulamisa swin'wana hi maintainer na mbyela a hi ta va hi ri kule ngopfu a South Africa mara swi sungula ku boxeka Johannesburg yi fika laha sa ha ti vutisa wa manufacturer mara loko ku vula mina ni nge tekani that's why ni nga chani swi vula moyeni a ti nga dyi na mavele kona va nga ta ni fonela ku xikundo a ku yini ni to vulavula swi hela mara lahaya ka xitulu lexiya xa vujaji lexiya ku fana lexi mina nga ka xona ni nge vuli phela ni fika ni masweswi ni ku leswiya a ku ri na mani a ku ri kahle ku tlula ni nge vuli a ni le ka xiyimo xa kahle la khalanga swilo leswiya i timing leswaku khomisani sweswo mani walawo mi ya mahlweni na wona because otherwise you would be the most disgraced radio anchor loko mo endla sweswo mi pfuta mkhalabyo lava ya se ni ta va rhuketela ku ri no kumbe ni va sola ku kumbexani loko lava ku ri lava ha swi tivi leswi va swi vulaka swa right na swa wrong loko va ri ka ti-chambers hi swihi a ni tivi kahle va na maxaka va na vana mara a ni tivi kahle a ni la ta va tseketsela a ni swi lavi ku nghena moyeni ni vulavula ku biha hi munhu and a ni swi lavi ku vuya ku nghena moyeni ni vulavula ingaku ni right ku ha ra n'wina right la i miehleketo ya mehe leyi ni vulavulaka hi yona
ene hi ta vona van'wani va ta yetlisela ku ri no swi ya kwihi loko swi tiyini mara laha ho kombisana mara laya mina ni ri hlokomhaka ya namuntlha ya mina ya mavonele ma mina va thajile rigotsotso hambiloko va vula a va hleketa ku swi right mara laha va thajile laha Nametwe. Hey! Vataje rigotsotso. Hambi swakudya muni rigotsotso that woman. I am getting no mix. Senhlekani. Hey, Butet njani? Hey, ipfukile mjani. Ipfukile. Jaji va dengo va stanisa swilo swimbirhi swo nga swi nga fani. I banana na apple leswi va vulavulaka swona. A hi sunguleni hi tivutisa loko hina hi va jaji va right. Constitution yi ri yini ya va pfumelela ntatana lavaya na ku va kombela. Se nkama lowu va wu fanisaka va ku loko a ku ri mulungu i nkama lowu a ku constitution a yi nga fani a ku nga ri na ti-right tin'wanyana leti a ti ri limited a hi mhaka ya khala kumbe mulungu kumbe yini i mhaka loko vanhu hi kha hi vulavula vanhu vo fana va jaji hi vo futhi va nga dyondzeka a va hi byela ku this is the best constitution hi kha hi vula ku constitution leyi yi bebye in such a way ya ku yi ta hi tisela swin'wanyana a hi fanele hi nga swi cincangi hi xipidi ni nga mi nyiketa xikombiso Butek maphorisa la hi rilaka hi vona kama loyi wa khale wa party hi vona va hi bukutela na ku hi rahetela a ku nga ri valungu a ku maphorisa ka hina lava hi khomela mapasi se mi nge fanyisi mi ku va namuntlha hayi a va endli a wu va pfumeleli nawu lexi va fanele va vula xona a va nga zangi va vulavula ku munhu wa ntima na mulungu a va fanele va vulavula ku ya it's true constitution ya hina yi fane yi amendiwa ku na swin'wanyana leswi hi swi vonaka ku swi hi dileka mitirho ya hina hayi khala va helela kwalaho va kota ku kombeta ku swilo swo fana leswi ku munhu ni n'wi pfumelela ku ya le ti-right ta hi ku ya hi ti-right swa n'wi pfumelela ku a ni tsalela papila a kombela ku vutomi bya mina byi nge yini mina malembe na malembe na ya ku tsutsumeni i right ya yena mara loko a swi nga bebisiwangi hi constitution a ku nga ri na problem se loko va nghenisa khala va hi kombetile ku no va endla xihlawuhlawu ene hikwalaho hi nga tlheleli ndzhaku kambe i xihlawuhlawu xa yini loko va ku n'we va ntima mitirhi no a hi mhaka i xihlawuhlawu xa yini loko va ku n'wina a mi vileli ku vanhu va ka va senzomeyiwa va yime 10 ra malembe hinkwawo a va se swi tiva ku laha nga daya n'wana wa vona i mani na namuntlha na sweswi i xihlawuhlawu xa yini kwalaho futhi loko a va vulavula swilo sweswo a va nga ri na problem ku problem leyi ni vavisaku a ku fanele ku ri wena i tlela ku va ndyangu liya va dyohe ntsena loko va nghenisa ku mulungu a nge endli hi ku va le ku swi endleni i ti-right ta vona loko constitution yi va pfumela va nga compare swilo swimbirhi swo ka swi nga fari va ku loko a ku ri mulungu because loko a ku ri mulungu a ya ku tsutsumeni ku ve i trainile a komberile a va nga ta swi vula ku munhu wa ntima a nge endli sweswo problem leyi nga na yona Butet i mhaka ya ku hina a hi swi tivi ku hi lava yini constitution ya hina loko hi n'wi langutisa n'wanuna luya i dyohile na a nga dyohangi se i ncini lexi fanele xi lunghisiwa a hi mhaka ya rixaka kumbe khala i mhaka ya milawu khensile papa inkomo i-awara ya n'we henhla ka nhloko hi kumeni mahungu ya misava na vonge n'wana ti maluleke yavo munghana lonene fm u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene fm kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene fm makombandlela Butet ati hi wihi mulungu wa kona loyi va vulavulaka hi yena loyi a ta ti prepare for 360 something days a preparela comrade marathon ivi a tsandzeka ku fika a kombela a khota ku yena a kombela ku tshunxiwa a ya tsutsuma comrade marathon jaji vona vana i racist mo hi swi veka so nga ze yi hala na hala i racist and towards advocate Mnisi loko mi swi langutiseni because case leyi ni landzelela ngo loko vulavula advocate Baloyi la mi kuma va kha va pfumelela mara loko vulavula Mnisi jaji leyi ya cinca na le xikandzeni ku tirhisiwa na marito man'wana mo fana na vo yeses and yeses ku ya mina ntwanga ku va kha u nyadza munhu lava ka kha vulavula hi nkarhi wo walowo so and not this apology I don't think apology per se because
loko va ku va apologize mara he's not a racist swi vula swin'wana. Hlikani na vaxumi khalanga xikan'we na le ka muhumelerisi hambi ku ri ka vayingiseri hinkwavo va nongonoko lowu. Khalanga judge va vulavula ntiyiso ene ntiyiso wu ta tshama wu ri ntiyiso, vunwa byi ta tshama byi ri vunwa. Lava kwataka loko judge a vulavule hi ndlela liya i malolo va lava hi nga va hi endlaku switepisi hi nga va vhoteli va yisa le henhla va fika va tlela va le ku ndleni ka ntirho wa vona. Tiko ri le ku hodlokeni mara va le ku swi voneni. A swi vulavuriwi loko u vulavuli na xihlawuhlawu loko u vulavuli na xihlawuhlawu mara ntiyiso wo walowa na okay da deployment ya le ya vona leyiwani yi onhele ngopfu swinene etikweni. Xikombiso a va thole manana Ria Pieca a suka ka social u endle social work a ta va minister of police ku endleke yini na Marikana. Damage leyi nga endleka Marikana yi nge hi pfuki yi rivalekini na namuntlha na sweswi. Se mi ta swi vona ku hambi va ri koho vantima va ntsanana lava kotaka ku leader mara vo tala ha tsandzeka ku leader. Ntiyiso hi wo walowa a ka ha ri na un'wana i mavonelo ya mina. Inkomu. Rixile Buckpet na muhumelerisi leswi swa ku hi ta compare ku ri valungu va kahle kumbe va fuma kahle vanhu vantima va swi koti a ni mina swona ngopfu mani because valungu va lava va tsandzekile ku hi endlela swa kahle lomuya makaya lomuya va tsandzekile totally a va na mhaka a va ri busy kwele madorobeni kwele lava nga ta famba kona vona. Se na vanhu vantima musi na vona va improvile ka swilo swo tala ku na timolo ku na yini i development ya munhu wa ntima ya government ya munhu wa ntima va nga nyikiwa ti-opportunities vanhu. Leswi swa ku hi ta tshama hi kha hi vulavula mfumo wa khale mfumo wa khale a ku ri na yinivo na xikontira ku nga ri hava ku nga ri hala nchumu swo tifanela mata hi na swiharhi ku nga ri hala gezi. Se hi sweswi swo kona leswi ku vulavuriwaka hi swilo swa khale loko ho teka 1980 hi compare na sweswiwani sweswiwani ho va hi le kule ngopfu hi life kahle. Inkomu. Minjhani Buckpet na vayingiseri mi hlangana na lista la Pretoria West. Hi mavonelo ma mina judge a va ndlangi xihoxo. Judge va tirhe hi nkarhi wa apartheid na hi nkarhi wa sweswiwani. Leswi va swi endlaka i ku compare between the two va kota ku vona ku na ku cinca lokukulu between nkarhi wa apartheid na nkarhi wa sweswiwani. Hi nkarhi wa valungu loko munhu a nyikiwe ntirho a tirha ntirho wo hetiseka swilo hinkwaswo a swi ta yima because vanhu lava va teka oath ku ri I will work my job to the fullest. So munhu loyi a fanele a rhangise ntirho wa yena a ta tsutsuma endzhaku. Sweswiwa hi mhaka i mfumo wa mani na mani endla leswi i swi rhandzaka na wa vha i teka trip ku ni karhi le ku yima mahlweni ka ti-judge na ya ku relaxeni ndhawu ya ni refreshed i mfumo loyi nga le ka woka sweswi va swi twisisa va vula xi lexi va nga na clue na xona. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Sweswo mingisero mugana lona FM makombandlela a hi sunguleni hi laha hi sungula hi komisa xikwambani va la ku vulavula na hina laha hi mhaka ya ku va hi languta aka timhaka ta xibumabumelo xa vona xa ku tsalela papila xipikara xa huvo yo endla milawu va ringanyeta ku hayi kumbexani ku ta fanele ku langutiwa hi vuntshwa timhaka ta vurhangeri bya murhangeri la nga koho etlhelweni ra xiyenge lexa xa vuchuchisi xa Afrika-Dzonga hi ndlela yaleyo. I mani hi nga heti nkarhi hi va amukela komisa enhlekani mi amukerile ka Munghana Lona FM. Inhlekani lona ni kalanga na kuxota vayingiseri va Munghana Lona. A hi sunguleni kwala ka leswi n'we mi lavaka swoho tanihi economic freedom fighters eka huvo yo endla milawu mayelana na xiyenge xa vuchuchisi mi lava ku endleka yini? Mi ta tsundzuka ku ri murhangeri wa NDPP va ve na interview na Newsroom Africa lava nga kombisa leswaku eka xiyenge lexa vuchuchisi ku na ku nghenelela ka ti-politician kumbe ti-private sector kumbe vanhu lava va nga na ku lava ku cinca maendlelo ya ndlela leyi xiyenge xa vuchuchisi xi fanele xi tirhisa xiswona. So tanihi vurhangeri bya economic freedom fighters va tsalele exipikara xa palamende leswaku mhaka leyi yi fanele yi ta epalamenteni yi ta ku ta va na njhekanjhekisano hi mayelana na ku
tirhisiwa kumbe ku tirha ka xiyenge xa vuchuchisi la South Africa. Hi mhaka swi tikomba swinene ngopfu ku ri xiyenge lexa vuchuchisi xi ngheneleriwile, xi le ku hlaseriweni, nawu a wu le ku landzeleriweni, timhaka a ti le ku tirhisiweni hi ndlela leyinene. Kuve i timhaka ta minjhekanjhekisano leyi nga va koho aka xitichi xa television xa mahungu, kumbe ku na swin'wana leswi na n'wetani hi economic freedom fighters mi swi vonaka ku hayi ongeti laha a ka ha ri na ku tirha vanhu va ntshunxekile lava va xiyenge lexi xa vuchuchisi? A hi mhaka ya ku ve na njhekanjhekisano eka television eka Newsroom Africa ntsena, swi tikombile na hi ndlela leyi ti-case to tala la South Africa ti nga le ku fambisiweni hi ndlela ya kona. Mi ta pfumelana na mina ku ri ku na ti-case to tala endzhaku loko ti va ti teke nkarhi wo leha, loko se ti fanele ti ya fika eka vuchuchisi a ti fambisiwi hi ndlela leyinene. Ku na ti-case to tala swinene ngopfu, ni nga kombisa maybe ni kombisa ni issue ya state capture. State capture a ku na munhu na wun'we loyi namuntlha a nga khomiwa, lowa va nga kumiwa ku ri lava va na xiave kumbe va na voko ro karhi leri va nga ri veka ku va na state capture la South Africa. Na namuntlha wolowo a yi swi tivi ku ri vanhu va lava ti-case ta vo ti yime kwini. So swi komba kahle swinene ngopfu ku va emurhangeri wa NDPP a humele emahlweni a vulavula swilo leswi. U vulavurisa hikuva a swi tiva ku ri sweswi manje xiyimo lexi xi le henhla ka yena, wa tsandzeka ku controla xiyimo lexi. So swa antswa ya jekajekisana eparlament hi vona ku ri hi nga n'wi pfuna njhani. Mara tindlela tin'wana ta ku pfuna exiyenge lexi xa vuchuchisi i ku murhangeri wa xiyenge lexi ku fanele ku va murhangeri loyi a nga controliki hi vanhu, loyi a tirhisaka nawu, loyi a landzelelaka nawu, loyi a nga pfumeleliki leswaku ku va na ku nghenelela ka vanhu va tipolitiki kumbe tipolitician kumbe mavandla tipolitiki kumbe any business interest. Se ku fanele ku va munhu loyi a tivaka ntirho wa yena, munhu loyi a tivaka ku ri u le ku endleni ka yena. Mara swi tikomba swinene ngopfu ku ri Advocate Batoyi a le ku swi tiveni ku ri va le ku endleni ka yena. So hi la ku ya va pfuna, hi va pfuneta hi ndlela ya ku eparlamente ku ya ku va jekajekisana hi yona loko swi koteka va humesiwa ku nghenisiwa emurhangeri wun'wanyana. Ngopfungopfu ka mina ni nga va ku ni nga swi tivi ku mi endlisa ku yini le ka huvo ya endla milawu loko va ku na njhekanjhekisano lowu nga susumetiwa wa ku vulavuriwa hi murhangeri lava, ni ti vutisile ku kahlekahle ku va kha ku endleka yini. Loko mi njhekanjhekisana ku endleka yini, nyikeli xifaniso xa ku loko xipikara xo fika xi pfumela ivi se njhekanjhekisano lowu va koho a parlamente kutani wu teka xivumbeko xa mixaka muni? Loko ku ze ku va na njhekanjhekisano loyi eparlamente, burhangeri kumbe ti-political party leti nga koho eparlamente va ta jekajekisana va vula ku ri va yi vona njhani mhaka leyi nga vulavuriwa hi Advocate Batoyi ku nga murhangeri wa NDPP, loyi a hlamuselaka ku ri leswaku ku na ku nghenelelisa, ku na voko leri nghenelelaka ehandle ka xiyenge xa vuchuchisi. Loko mavandla ya tipolitiki ya vulavurile and then ku va na xiboho lexi nga ta tekiwa hi parlamente, and then loko se ku tekiwe xiboho hi parlamente yi ta landzelerisiwa, and then loko se yi landzelerisiwile and then xipikara xa parlamente hi xoxe va ta teka xiboho leswaku tanihileswi mavandla ya parlamente ya nga jekajekisana eparlamente, xiyimo xi ve ku ri mavandla ya tipolitiki ya pfumelelana ku ri i ntiyiso ku na nkingha kumbe ku na tiprobleme eka xiyenge xa vuchuchisi. So leswi landzelaka 1 2 3 4 5 swifanisiwa swa tekiwa, then ku va na ku pfumelelana leswaku if ya pfumelelana tanihi mavandla ya parlamente ya tipolitiki eparlamente leswaku ku va na murhangeri lowuntshwa, then parlamente yi ta teka xiboho xelexo. Loko xi tekiwile xiboho then murhangeri lowuntshwa na ti-process ti ta landzelela kahle, then ku kuma wun'wana murhangeri lowuntshwa, then ku tlhela ku siveriwa na ku xana hi sirhelela njhani xiyenge xa vuchuchisi leswaku ku nga vi na vanhu lava va nghenelelaka ku ta teka xiboho lexi xi nga ri xiboho xa kahle tanihi nawu. Kuve hikokwalaho ka yini tanihi economic freedom fighters mi nga ndangi leswiya swa ku mi vheme ku hina tanihi EFF hi ri mani lava va fambi? Hi ri tani a hi cincangi, hi ri tani a va fambi, because u nge vuli public u vula leswaku xiyenge xa vuchuchisi xi na ku na voko ro karhi leri nghenelelaka leswaku swi endla ku ri ntirho wa wena u nga yi mahlweni kumbe u nga tirhi hi ndlela ya kahle, and u tsandzeka ku vula ku ri i va mani vanhu swin'wana lexi hi lava ku swi tiva le nga tiva leswaku i va mani vanhu lava va nga nghenelela eka xiyenge xa vuchuchisi. To an extent ya xiyenge xa vuchuchisi a va ha swi koti ku tirha ntirho wa vona handle
ka ku va vanhu lava va va na xiavo kumbe va va na marito yo karhi. So loko u za u ri murhangeri u pfumelela xiyimo xa ku fana na lexi xi tikomba kahle ngo na u nga tsandzeka ku tirha ntirho wa wena. Kahle tanihi vandla ra EFF advocate Batoyi va le ku tsandzekeni, and loko se va tsandzeka hi lava ku tirhisa nawu kahle hi ya eparlamenti ku eka jekajekisaniwa ku tekiwa xiboho hi va pfuna hi va susa hi nghenisa murhangeri lowu. Loko mi langutini mi lava ku hi ku tsakela ka n'wina tanihi economic freedom fighters a mi lava swi nga teki nkarhi wo tanihi kwihi mhaka leyi yi nga se ololoxeka? Tanihileswi hi nga tsalela xipikara xa palamende vhiki leri kahle hikuva hi ku ya hi vandla ra economic freedom fighters lava ku ri vhiki leri ya nkarhi wo leri epalamende njengejekisano lowu u va kona leswaku murhangeri wa xivandla wa vandla ra EFF a ta yi paka kahle a beka kahle eka palamende, then palamende yi jekejekisana. Swi nga teki nkarhi because loko swo teka nkarhi ku ta va na swilo swo tala leswi nga ta humelela leswaku swi nga ri kahle. So vhiki leri ya nkarhi loko swa kumana na xipikara va teka palamende ya South Africa hi ndlela ya le henhla kumbe hi xiyimo xa le henhla va ta pfumela leswaku njekejekisana lowu u teka phati eka vhiki leri ya nkarhi. Se xivutiso ku ta va ku van'wani va vulavula hi timhaka ta ku ongeti hi mpfhuka va fika la advocate Batoyi a ku tikombi ku ri na leswi swi nge le ku fambeni na n'wina tanihi economic freedom fighters handle ka leswi mi nga swi tshaha mi swi vonisa sweswo? Swi tani Kalanga na n'wina mi nga pfumelana na mina ku ri mi vona ku ri ku le ku fambeni ka hina a ku le ku fambeni ka nchumu. Tikhesi to tala a ti le ku tirhisiweni hi ndlela ya kahle. Ni nyike xikombiso hi issue ya corruption leyi nga kona South Africa, gender based violence, vana va dlayiwa, vavasati va rapiwa, vakhegulu va rapiwa na vo va dlayiwa va nghena tikhesi ta kona ti helela moyeni. And loko mi kuma languta ku masungulo ku ri katikati xiyenge xa vuchuchisi xiyenge xa nawu laha Afrika-Dzonga xi le ku endleni ka yini. Va tlhava tikhesi tin'wani va ti luza voho hikuva va endle oversight voho tanihi xiyenge xa vuchuchisi va nga landzelerisanga timhaka hi ndlela ya kahle. Like swi tikomba kahle ku ri murhangeri wa xiyenge xa vuchuchisi na yanga le ku tiveni ntirho wa yena, and xiyenge xa vuchuchisi xi lahleke swinene ngopfu because a va koti na ku landzelerisa tikhesi to an extent ya ku va hetelela va khomile lava fanele va khomiwa. Tikhesi ta fa loko ti fika eka NPA, loko yi fika court va kumaka leyi ya scrape off because hakuna enough evidence hi ndlela ya ku NPA a yi landzelerisangi nawu kahle. And so leswi ku na vanhu lava nga le ku endleni xiyenge xa vuchuchisi ku va xi endla timistake to hlaya leswaku tikhesi ti hetelela ti fela emoyeni. So hi nge swi koti ku ri vanhu va dlayiwa, vana va rapiwa, ku va na corruption, ku va then at the end of the day a ku na lexi nge le ku endlekeni. So swi tikomba kahle ku ri South Africa a yi na xiyenge xa vuchuchisi, a yi na vurhangeri ka xiyenge xa vuchuchisi. So hi lava ku pfuna South Africa, hi lava ku pfuna vanhu va South Africa. Issue ya Pastor Lowo le Eastern Cape va ri uMathosa a yi kona namuntlha ecourt, yi scrapiwile, u humesiwile ejele namuntlha because NPA a yi landzelerisangi kahle kumbe a yi tisangi vuxokoxoko lebyinene lebyi andzaka lebyi nga ta kota ku khoma munhu kumbe va hetelela va make sure ku ri va pfalela munhu ku nga yehe ku va a pfaleriwa. So swi tikomba swinene ngopfu ku ri kahlekahle hi le ku hluphekeni ngopfu tanihi South Africa, and loko yo ka hi nga langutisi and njengejekisana lowu u nga tekeriwi enhlokweni South Africa is going to do. Kasi timhaka letiya ta overreach ke a hi tona hi ku n'wina mi va n'watipolitiki loko mi ya palamende mi ya njhekanjhekisana yi njhekanjhekisana n'watipolitiki ku ve tiko ra hina ri na swiya swinharhu swa mfumo. Ni pfuneni ku twisisa ku overreach la a yi nge vi kona ke loko se mi fike ka xiyimo lexi tanihi van'watipolitiki hikokwalaho ka yini lava va nga ka kwele ka timhaka ta vululami ku nga vi vo va tirhanaka na mhaka leyi? Palamende na yo hi yin'wani ya tiyindlu ta vunawu leti nga kona Afrika-Dzonga. And loko se hi njekejekisile epalamende xiviko lexi nga ta tekiwa epalamende a xi nge imposiwi ka vanhu ka other organs of the state. Ku ta va na milawu leyi nga ta landzelerisiwa ku ri tanihileswi mhaka leyi nga njhekanjhekiseriwa palamende yi fikelele eka conclusion yo karhi. So tanihileswi conclusion leyi nga fikeleriwa leswi landzelaka swi fanele swi landzeleriwa ku va njhekanjhekisano lowu u nga va kona epalamende u va u tikuma u humelerisiwa. So a hi mhaka ya ku ta fika ku tekiwa
decision leyi nga ta imposiwa eka swiyenge swin'wanyana swa mfumo yi ta landzeleriwa milawu kahle na kahle ti fanele ti landzeleriwa after loko ku ve na njhekanjhekisano eparliament, because parliament is the biggest or is the highest house of the country. Ayi mtweni a hetseleni leyiwani mhaka a ya ha khumbi leswi a ni vitanile swona komisa xikwambani yi khumba Judge Ratha Mokgohleng ni tshemba ku EFF yi humese matitwelo ya woho kambe n'we tani hi n'watipolitiki tanihi maAfrika-Dzonga la lava ku timhaka ta ku herisa timhaka ta xihlawuhlawu ku ya hi rimbewu hi mbala na hi ririmi mi angula mungu yini ka leswi nge mahungwini sweswi swi khumbaku Judge Ratha Mokgohleng? It is unfortunate ka issue ya judge tanihileswi a dilaka na case yin'wana leyikulu ngopfu leyi na yoho yi nge le ku tekeni nkarhi wo leha ku va yi herisiwa. Hi swin'wana leswi maybe advocate batho va vulavula ku swona leswi namuntlha ku ri ku na mavoko yo karhi lawa ya nghenelelaka mara it is unfortunate ku va hi va na judge loyi hi languteleke leswaku ku ta va ku ri yehe a protectaku exiyimo na vurhangeri bya Afrika-Dzonga, because loko a teka mhaka leyi a lava ku ta yi racialize a ya ha tshamisekanga kahle, but ku va a call order eka advocate loyi a nga kombisa leswaku a nge swi koti ku continue na court hikuva u lava ku ti lunghisela ku ya eka complex marathon a ri right, but ku va a hetelele a racialize issue liya hi laha a nga endla exihoxo kona. Tani hi politician ni nga vulavula ku ri kahle, it was very unfortunate and he must be taken into account and he must fully apologize. I heard ku ri u le ku apologize namuntlha ni langute mahungu ni vona ku ri wa apologize, but apology is not enough after what he did. It's very wrong and it's very unfortunate. Komisa khenseli swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta. Na khensa swinene kala inkomo sweswo mingisero mugana na FM makomba ndlela i komisa xikwambani lava hi bula na vona kusuka ka the Economic Freedom Fighters EFF lava nga kombisa ku ka va nga tsakisiwi hi timhaka ta murhangeri la nga le ku fambiseni xiyenge xa vuchuchisi Advocate Patoyi va nge ri hayi onge ti swin'wana swi fambanga kahle se va nge ri timhaka tin'wana leti fanele ti langutiwa loko ni va vutisa na hi timhaka leti ta judge va ku a swi nga fanelanga swi fikela swi nga fika ko hi ndlela yaleyo ngopfungopfu loko kha hi vulavula hi ku judge Ratha Mokgohleng lava va nga le ku kombiseni ku vilela va nga le ku kombeleni ku rivaleriwa ra vumbirhi tlhandla kambirhi ma swi tiva ku loko vo cinciwa loko vo cinciwa ka nandzu lowu wu ya sungula hansi mbhoni hileswaku ni hleketa va gininda loko se va ta tlhela va vitana va futhi yi ya sungula hansi noto hina mutivi wa nawu lava hi lava ku bula na vona lava va ta hi pfuna ku twisisa mhaka yaleyo kantswa hi twa ku va tiva yini i ntiyiso hi ku ntyo namuntlha loko ni kha ni va yingisela va kha va vulavula va ku loko ku ve ma ni lavi tanihi judge ka nandzu lowu ni suseni se ni nge loko vo susiwa swi ya sungula i backs noto u nge heli hileswaku u nge heli kulukumba wa ni tshame siku rin'wana hi ri kolomu a hi ri kolomu koho a ku ka mina ku nandzu luwa u nge heli khalanga se ni ri hikokwalaho ka yini u ta ka u nga heli a ku a ni komba nsinya wun'wana a ku xikoxo lexi hi xo xiphiqo xa case leyi hi lexi se yena ni kombe a ku i ri mitsu i xiphiqo xa case leyi ivi xikoxo i khemi ivi va ku yi nge heli case leyi ku ta jikajikiwa ku ndliwa yini na yini a ni tivi ku u ri yini ka mhaka yaleyo mingisero wa mina 0860 002543 a hi tweneni mutivi wa nawu ku vo va ri yini loko hi vuya aka tihlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi nhlekani u kayelele eka Afrika wa vulavula phela ri tirhelo rikulu ngopfu loko mi ze mi lan'wa mi ku tiko leri i Banana Republic ma swi vona ku se mi vulavula hi mhaka yi kulukumba ngopfu yeyi yona mina ni nga yimela mina ni na problem na problem America yi ta ni protecta ma ni ngo joyina mabuni lama ya 49 ni hambana na tiko leriwa ni renounce citizenship
Meri vita joina yini? Ni ngo joina mabuni lama ya 49 ni ma join impela President Trump vanteka ni ava maakatiko wa America. Midlayi mi hambana na tiko leswi. No hambana na ro leswi a hi tiko phela a ku na progress a ku yiwe helo vanhu lava nga va faka laha ku va hi rhangela va endla yini vulavula ntiyiso Bootman. Palamende ya Rixaka leyi Afrika wa vulavula. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Sweswo mingisi romkera lona FM makomba ndlela a hi kumeni mtivi wa nawu va ta hi pfuna ku twisa mhaka leyi ya nawu kahle ku loko xiyimo xi te tani kahle loko munhu a thoriwa tanihi murhangeri ka xiyenge xa vuchuchisi ku langutiwa yini swin'wana swa leswi kumbexani hi nga ta swi languta eka nhlekani lowu ngopfungopfu loko hi bula na mutivi wa nawu hi ku mutivi wa nawu se va yime ku lunga na wehe mingiseri ta ku nyika nkarhi wa ku va u bula na hina ka nomboro yale ya ntolovelo ya 0860 002543 hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini kambe ku na mhaka leyi ni fanele ku ni sungula hi ku vulavula hi yoho ya timhaka ta ku na van'wani va nga swi tiveki hikokwalaho ka yini ni teri premier wa Limpopo i tatana Bioscope Makama. Premier wa Limpopo wo khomela i tatana Bioscope Makama hikokwalaho ka ku va premier va nga ri kona va ri ka swin'wana swa ntirho se hi swo swi ndlaku va premier wo khomela se a ni hambi va ri premier wo khomela mara i premier se hi yo mhaka hi ku mi nga ha hi byeli mi ku hala ka hina a hi kumi ti-premier hi leyi premier mi va twini hi ndlela leyo a hi yeleni ka mutivi wa nawu mutivi wa nawu yime ku lunga ku lata hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa Tukulu Nhlakani. Ahee malume minjhani na vayingiseri kwalaho. Hi pfukini Tukulu mani na ku kala kambe a swi na mhaka namuntlha hi welo hi swin'we kwa. Hi swin'we malume hi swin'we hi fanele hi pfa hi kala ku hi kota ku tirha. Ntiyiso Ntukulu a hi sunguleni laha judge va kombele ku rivaleriwa namuntlha kambe a hi ro sungula va kombela ku rivaleriwa se xivutiso ku ta va ku loko va kombele ku rivaleriwa swi herile kumbe timhaka letiya va nga ti vulavula ta tshama ku na swiyenge leswi swi landzelerisaka timhaka letiya ki handle ka hina hi ngo ti vulavulela va mbuyangwana. Ya himpela muahluri nyamuntlha loko va sungula swi vula ku va swi twile ku na hoyi hala handle ya ku vanhu va kuma va nga tsakelangi leswi va nga swi vulavula a court hi nkarhi lowu a va hlamula xikombelo lexi a xi endliwa hi wun'wana wa vayimeri a court leswi nga swona i ku hi vulavula hi judge loyi a nga ka masiku ya yena yo wisa ku nga retirement va lo komberiwa ku va vuya va tlha va ta tengisa nandzu lowu kumbexani hikwalaho ka ku langutisa ku va kona ku tengisa na vutivi lebyi va nga na byona ku tengisa milandzu yo fana na leyi kumbe milandzu ya vugevenga kambe mi swi tiva ku loko munhu a thoriwa ku va jaji i va jaji vutomi bya yena hinkwabyo na hambi se a humile a ri ka retirement leswi vulaka ku commission leyi vitanaka ku JSC ya ha ri na matimba ya ku loko ku ri na swin'wana leswi va twa ku a swi fambangi kahle kumbe jaji a nga ti khomangi kahle va swi kota ku va va vitana ku va ta hlamusela kumbe va ti vonakarisa eka disciplinary hearing leyi va nga ta teka xiboho xexi va nga ta fika ka xona ku ya hi nandzu lowu kumbexani muahluri a nga ta va a vitaneriwa wona kumbe a langutisana na wona se hi ngo vula ku himpela va kombele ku khomeriwa kambe swi nga endleka mi kuma ku JSC loko hi swi langutile yi kuma ku hi swin'wana leswi va fanele va tengisiwa kumbe va ti vonakarisa eka ethics committee kumbe commission ya vona leyi yitsongo leyi yi langutisaka na matikhomele kumbe mahanyele ya vaahluri. Kumbexani swa ti-ethics ta swi vona ka ndhaku Ntukulu kambe a ni lava ku hi twisisa laha ka ku sweswi va vulavurile judge va vulavula
tiko ri avana hi le xikarhi hikokwalaho ka yini ku fane ku nga vi ku vanhu va ku ku na vanhu va nge leswi va nga swi vulavula hi swona ku na van'wana va nge a swi swona n'wina mi tiva ku nawu mi ri yini i mhaka yo tika swinene nkarhi wun'wana loko mi vulavula swilo swi nga ya hi ku mi le ka position yihi kumbe mi le ka xiyimo xa njhani le position ya kona yi na vutihlamuleri bya njhani mi ta tsundzuka ku Afrika-Dzonga a yi si hola kahle eka mahungu lamaya ya xihlawuhlawu mahungu ya xihlawuhlawu ku ya hi nghohe se leswi nga swona i ku ka xiyimo lexi va nga ka xona hi mpela ni pfumelela na vona ku xo sungula ku na swilo swo tala leswi swo ka swi nga fambeku kahle a khoto leyi va nga ka yona sweswi matikhomele ya vayimeri van'wani na ndlela leyi va tirhaka hi yona eka nandzu ni ngo vuli ku mani hi ku nandzu lowu wa ha ya mahlweni na koho vayingiseri va swi vona leswi nga ku humeleleni na voho ku na leswi va swi vonaka va swi kombetela ku lexi nga ku a hi swona kambe ku ya hi hina ku na swilo swo tala matikhomele mahlamulele a khote na ndlela leyi va fambisaka yona kumbe sweswi hi nga swi vitana ku ti-cross examination ha swi vona ku swin'wani van'wani a swi fambi kahle a hi leswi hi teketa ku swi nga fambisa swona loko ri ku ku na muyimeri loyi a tivaka timhaka ta yena a khote kambe ku va kumbexani va lehise mahungu lama ya ze ya fika ka ku va vulavula hi nghohe ni vona nga ku kwalaho hi ko laha swi nga onhaka kona kambe leswin'wani va na mfanelo ya ku va swi vulavula loko swilo swi nga fambi kahle ku hava na siku na rin'we leri ni nga ta yimisa khoto hi mhaka ya swilo swa mina swa le tlhelo leswo ka swi nga fambeleku na khote a handle ka loku ku ri swilo leswi ni tsandzeka ku ni nga swi sivela ku nga va vuvabyi ku nga va swin'wana mara ni nge suki nyamuntlha ni ku mindzuku ni ta va ni ri ka festival ni ta tsandzeka ku hi Monday ni vuya a court a swi i swilo leswi a swi matikhomele ka yi nga ri kahle a swi ze swi lava ku promotiwa hi swivula swi un'wana na un'wana a ka swi twa kambe ku va va teke va swi yisa mahlweni va vulavula hi mhaka ya nghohe ni vona nga ku hi laha swi nga onheka koho hi ku ku na van'wani na hambi ku ri va nghohe yo basa va koho van'wani lava matikhomele ya voho vayimeri a ya kahle na ntirho na vona va wu tivi kahle se a swo va eka vanhu va ntima ntsena kumbe vayimeri va ntima ntsena kambe hi leswi ni vulaka swona ku loko jaji a ri laya i fanele a vulavula hi vukheta munhu a ze a thoriwa ku va jaji va hi langutise ku mahanyelo ya yena mateketela ya yena ku teka ti-decision i swin'wana leswi swi nga swa le xiyimo xa le henhla swinene Oi advocate okay ni twa ku xiyimo xa le hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM akombandlela nangona ku Afrika wa vulavula hi ku haxela wona Twix sukala ni studio 1 le Masingita Mall a Giyani lava hi bulaka na vona i dokodela advocate Tsietsi Ramatshekisa hi bula na vona lava kha va ri muhleri wa hina hi tlhelo ra nawu hi ka hi langutaka leswi swi nga humelela ku sukusela loko jaji va vulavurile loko hi kha hi kungela ku ya ka Comrades Marathon loko advocate minister va ku mina mvulo ni ta va ni kha ni tikeriwa ku fika namuntlha un'wana muyingiseri ntukulu i teri a nga kotanga ku va na television la a ri koho kambe a lava ku tiva ku advocate minister va kona ke loko ri ka va kona case ya mahlweni kumbe ya yima na so leswi jaji va ringanyetaka ku loko mi nga ha ni lavi mi nga ni susa ni nga suka swi vula yini ka nandzu lowu leswi ni nga swi vonisa swona na ku nyamuntlha na ha khomakhome swin'wana mara ni voni nga ku advocate minister va koho na loko apology leyi kombela ku khomeriwa ku rivaleriwa swi endleka
himpela advocate Mnisi ni vona a va ri kona kambe loko ku ri ku ku na kahlekahle mo ni yi veka hi ndlela leyi muahluri va nga vulavula hi yona ku ya hi matikhomele ya vayimeri a court a hi swilo leswi kumbexana ngopfungopfu loko hi vulavula mhaka ya nghohe a hi leswi kumbexani ni vonaka ku nga ku swi fambelana ngopfu na nandzu lowu va nga ku tengiseni i swilo swa le tlhelo mi ta tsundzuka ku xitatimende lexi huma hi mhaka ya ku advocate Mnisi va kombela ku va ta va nga ri kona siku ra nyamuntlha hi mhaka ya ku va huma ku tsutsumeni ka comrade marathon se loko mi swi langutile a swo fambelana ngopfu na nandzu leswo hi nga vula ku kumbexani nandzu wu nga onhaka hi mhaka ya ku muavanyisi kumbe muahluri va tikomba nga ku va nga yima na sayiti ro karhi swi nga fanelangi loko ku ri ku ku na xikombelo sweswo swi fanele swi endleka swi vula ku ku fanele ku endliwa xikombelo lexi muahluri a nga ta tshama hansi a xi langutisa ku loko va ku ni suka ka nandzu lowu swilo leswi va swi vulavulaka swa twalana ku ni sukela swona kambe muahluri a ngo suka hi ku i lava ku suka kumbe na hambi ku ndliwe xikombelo wa suka i suka hi loko ku ri ku na swilo leswi twalaka leswi khomataka leswi vuriwaka va vona ngaku loko swi ya maheteleleni a nga hetelela a teke sayiti a yima na kumbexana a nga yimi na vanhu lava va nga ku languteni ka milandzu yo karhi kwala khoto kumbe a yima na va vuchuchisi swi nga fanelangi a nga langutisangi nawu se swilo leswi a nga swi endla a ni voni ngopfu swi fambelana na nandzu hi ndlela leyi wu fambaka hi wona loko hi langutise nandzu hi woxe na nawu kambe a ku ri timhaka ta ku kombela ku un'wana a ku ni ta va ni nga ri kona swilo swo fana na sweswo kambe loko o va na ku ti humesa ka muahluri lowu kumbe jaji lowu yi nge vi mhaka ya kahle ku vulavula ntiyiso ku ta va mhaka leyi yi ta va yi kha yi tlherisela swilo swin'wana na hinkwaswo leswi nga endleka ku fika nyamuntlha endzhaku hi ku nandzu lowu swi vula ku wu ta fanele wu sungula kambe amasunguleni amahlweni ka muahluri kumbe jaji lowuntshwa mi ta tsundzuka ku nandzu lowu wa malembe himpela na loko se wu ya sungula swilo swi nge he fani hi ku mi ta kuma ku kumbexani swi nga endleka timbhoni tin'wana ti va ti nga ha ri kona vumbhoni byin'wana na byona byi va byi lahlekile hi ndlela yaleyo i xikhongelo xa un'wana na un'wana ku nandzu lowu a wu fiki makumu vanhu lava fanele va kuma justice va kuma justice kambe loko mi langutile na swi twisisa ku a mi tirhi swona mutiviwa nawu leswiwani ku languta ku milandzu yin'wana yi le ku fambiseni ku yini kambe loko vo va mi langutile ku tengiwa ka nandzu lowu mi languta njhekanjhekisano lowu tala ku va ko exikarhi ka mutiviwa nawu advocate Mnisi na vona judge Rata Mokgotleng ma swi vona ku a swi nge fiki siku rin'wana n'wana koka khadi ra ku hayi mina na lava hi nga ri a hi le ka vuxaka bya kahle sweswo leswo swi endlaku ni nga ha tshembi na ku vanhu lava ni va yimelaka va ta kuma justice a ni voni swi nga fika kwalaho mi ta tsundzuka ku vaahluri na voho i vanhu kambe va na ntokoto lowukulu swinene loko mo langutisa Judge Rata mi ta swi vona ku i munhu loyi a humaka kule hi timhaka ta nawu i munhu loyi a nga na ntokoto wo karhi i munhu loyi a swi tivaka ku fambisa milandzu i munhu loyi a fanele a swi tiva kumbe a swi tivaka ku vayimeri va khomisiwa ku yini and then a court i munhu loyi a swi tivaka ku u fanele a controla temper ya yena loko ku ri i le ku tengiseni ka milandzu kambe swi tlhe swi ya na le ka vayimeri ku na vayimeri na vona va swi tiva ku va fanele va tikhoma njhani a va fanelanga va nghenelela loko jaji a ka vulavula a wu fanelangi i hlamulana na jaji hi ndlela yo ka yi nga ri yona i swilo leswi loko ri ku mi fike la mi attendaku training ya ku va muyimeri mi fanele mi swi tiva ku jaji wa hloniphiwa
nakona i vulavuriwa na yena hi ndlela yo karhi i swilo leswi mi fanele mi tshama mi kha mi swi tiva swi endla ku a court nandzu wu tengisiwa wu famba kahle a ku na ku phikizana na jaji a ku na ku tshama un'wana na un'wana i nyikiwa nkarhi wa yena nakoho loko muahluri a ka a vulavula a ni vulavuli ku na laha ni fanelaka ku ni tshama hansi ku na laha ni fanelaka ku ni tlakuka a ni pfumeleriwangi ku tshama ni kha ni cukumetela mavoko kumbe ku hoxa mavoko swikhwameni swilo swo fana na sweswo i swilo leswi hi langutela ku loko munhu va ze va ku i advocate yaloye wa nghena a court wa tenga milandzu a ndla hinkwaswo i fanele ku va a ka a swi tiva hinkwaswo sweswo a hetseleni timhaka ta vo jaji ti fike ne le ka justice committee chairperson no anga hetelela a tsarile ku kombisa ku ka a vilerisiwa hi timhaka ta leswi va nga swi vula jaji se xivutiso ku ta va ku a ni ngo leswa vujaji swi le ka judiciary leswa komiti swi le ka huvo yo endla milawu i legislature swa fanela ku va vulavula hi swona kumbe i overreach a va fanele va timiyelela va vona ku leswi swi nga le ku endlekeni justice yi ta swi ololoxa njhani xiphiqo lexiwani a va siveriwangi ku va vulavula hi swona kambe leswi endlakaku eku a va hava xiphemu lexi va xi tlangaku hi mhaka ya ku hina leswi hi swi vitanaka i separation of powers ku ya hi matikhomele ya vaahluri ku fika sweswi leswi fanele swi endleka i ku loko ri ku na complaint kumbe ku na xivilelo xi fanele xi yisiwa ka JSC hi yoho yi fanele yi xi hlayela xivilelo xexo xi langutisa loko ri ku va teka magoza yo karhi va tekela muahluri lowu va ya teka a ya appeara eka ethics committee loko ri ku va recommenda ku ri munhu loyiwani i endle nandzu kumbe matikhomelo ya ka ya nga ri kahle xi yisiwa eka JSC leyikulukumba kusuka kona hi laha swi tekiwaku swi yisiwa a palamende ka wona kwale ka komiti yaliya va ya swi ka swi famba ku fika laha va palamende va ku na xiphemu xa ku vhota ku jaji loyiwani wa fikelela ka leswi hi swi vitanaka ku impeachment kumbe a impeachment kambe swi ta ya hi ku nandzu lowu va nga ta va wu langutisile hi lowu hi wu vitanaka ku i serious misconduct na loko ri ku i serious misconduct then va ta ya va ya langutisa na impeachment kambe loko ku nga ri serious misconduct then swi vula ku i nandzu lowu kumbexani va n'wi tekeriwa magoza yo karhi lama magoza ya kona a yo va magoza yo fana na loko va endle kumbe va ka va langutana na serious misconduct ya timhaka ta nawu ti tele rito leri mi nga ri tirhisa separation of powers va economic freedom fighters veri swantswa ku ya vulavuriwa hi timhaka ta vurhangeri bya murhangeri wa xiyenge xa vuchuchisi Afrika-Dzonga hikokwalaho ka yini ku fanele ku vilela van'wana tipolitiki n'we mi tirhaka hi nawu ku nga twali na munhu a vulaka nchumu kumbe ho ka hi nga swi tivi van'wani va vule swin'wana i mhaka leyi kumbexani ni nga yi hlamusela ku swi huma eka mahungu lama ya nga vulavuriwa hi National Director of Public Prosecutions laha va nga vulavula ku na ku nghenelela ko karhi loku ku humelelaku eka xiyenge lexa ku chuchisa kumbe National Prosecution Authority hi yoxe kambe mi fanele mi swi tiva ku National Prosecuting Authority i institution leyi nga establishiwa hi constitution ya hina yi tlhe yi seketeriwa hi nawu lowu hi vitanaka ku i National Prosecuting Authority Act xiyenge lexi kumbe institution leyiwani yi languteriwa ku yi va independent yi nga vi na ku ngheneleriwa hi timhaka ta politiki kumbe hi ndlela yin'wana loko swi ta ka mahungu ya yona kumbe ntirho wa yona lowu chuchisi kambe loko swi ya hi hala ka administration i mhaka ya ku kumbexani va kuma timali njhani
na loko va ka va thoriwa hi ndlela yaleyo ku va thoriwa hi ndlela yihi ya njhani hi yo administration hi la ku nghenelela kona executive because va reporta ka minister wa justice loko swi ta ka mahungu ya administration ntsena kambe loko swi ta ka vuchuchisi ku hava na wun'we loyi a nghenelelaka hambi ko va president hambi ko va mani na mani a va pfumeleriwi ku nghenelela eka ntirho wa National Prosecuting Authority se manani Patoyi kumbe advocate Patoyi loko va vula ku na ku nghenelela ko karhi loko va ku vonaku i swilo leswi hi fanele hi swi tekela henhla ene hi fanele hi swi langutisa ku kahle ku humelela yini ni yima na va EFF ku mahungu lama ma fanele ma langutisiwa hi ku loko National Prosecuting Authority yo va yi nga ri independent yi nga tirhi ntirho wa yona kahle lowu nga fanela milandzu yo tala yi nge fambi nakona vanhu va nge hevi na ntshembo eka institution leyiwani ni vula ku swona ni nge n'wina tanihi hi vayimeri a mi na xiyenge lexi kumbexani na xa xi tava xi humise ku vilela koko heyi murhangeri wa xiyenge xa vuchuchisi leswi a nga te tani a hi fanele hi va na forum leyi hi kota ku tiva ku leswi a nga ma vulangi ku mavito laya ma le kwihi mavito lama i va mani sweswo swa ku taniya tanihi vayimeri va nawu mi ta tiva ku tanihi hina kumbexani vanhu va nawu hi nga vayimeri na yini ku na ti-institution to tala ku na ti-General Bar Council ku na ti-Society of Advocates ku na ti-Black Lawyers Association ku na LPC hinkwavo loko ri ku hi twa ku i mhaka leyi hi fanelaka hi registera concern ya hina a ku na munhu loyi a nga siveriwa ku tsalela palamende laha va ripotaka kona va LPA justice portfolio ya justice va tsalela chairperson ku manana Patoyi kumbe advocate Patoyi va vitaniwa va ta hlamusela ku a va vulavula hi yini na koho i yini ku nghenelela ka njhani loko a va ka va ku hlamusela loko va ka va interviewa eka channel ya ka TV hiko laha ku nga ta ndliwa vulavisisi loko ri ku swa fanela ku endliwa commission of inquiry yi ta ndliwa ku ta va ku nga ri ro sungula ti tshama ti va kona ti-commission of inquiry ti langutise matikhomele kumbe swilo leswi swi endlekaka eka NPA hayi advocate hi khensile swinene a namuntlha ni ku kumele kona hiko a ni khale ni nga se ku twa hi yo mhaka ni ku tshamise nkarhi lowo leha kambe mi ri tani ni khensile swinene ntukulu ku va hi kote ku va na mina u twa na nkolo ku ze u lava matinyana eko ntukulu a khensa eko mutivi nawu advocate dokodela Tsietsi Ramatshekisa lava hi bula na vona nhlekani siku ra namuntlha a hi kha hi va hi nyika xifaniso xa hi laha swilo swi tshamekaka kona hi tlhelo ra nawu mhaka ko n'wemeri yini mingisero wa mina hi salele timinete ta tinharhu ku va hi fika makumu na nongonoko lowu swa tikomba ku ku na matitwelo yo hambana tiko ri avanini ku na lava nge hi swona van'wana va ku futhi loko vulavula ntiyiso va ta ku zonda ku na muyingiseri laha nhlekani Muhaxi muyingiseri Mfukeri hi vatomi hi ngo vona hi kona mani hi ku hatlisanyana ni la ku nghena ka yaliya ya Judge Rasa ya mina na lava va ngo va vulavule ntiyiso ko va na statement lexi a va fanele va nga xi vulangi a hi tiveni ku case leyi hi vulavulaka hi yona i khale swinene yi kha yi kumeka yi kha yi kokakokeka ku ve na Judge Mahumela a ri na vo advocate Tefu ha swi tsundzuka hinkwenu ku a ku ri muntima presiding officer na advocate ku tikombe decorum ya khoto yi nga ri kahle na kwala vo advocate Mshololo ku na nkarhi lowu a va tikomba ingaku a va la kumeka va maintaina decorum ya khoto yo kumeka a kariha Judge Rasa Mokgateng va hetelela va va subdued va va kahle va kumeka ku va na respect a khoto a hi tsutsumele na Western Cape hi ku hatlisa Muhaxi ku na case yin'wana va ni ri ku yi landzeleleni va ku tala hi ri ku yi landzeleleni Jocelyn Smith case liya yi kumeke a yi vangi na ti-delays kumbe ku kokakokeka nkarhi wo leha
ene a ku ti-official leta ti ri kona a ku ri vanhu va ntima na valungu a va katsanile but the presiding officer i mulungu so hi ku ya hi mina la ni nga tshama kona muhaxi ku na that element ya kumeka vanhu hambiloko va kha va tirha hi nawu va undermine munhu loyi a nga presiding officer based on the color or the pigmentation of the skin so na yena hi fanele hi languta ina va kombeleni ku rivaleliwa hi mhaka ku va chava ku va nga hetelela for nkarhi lowo leha va nga vajaji va hetelela va impichiwa hi swilo leswi a va fanele ku kumeka i tisola a wu ta huma aka swona hi mhaka ku ina i ra vumbirhi va kha va kumeka va tisola mara ku na leswi va nga swi vona ku hayi mani vanhu lava ingaku va ni tekela hansi va ni nyaza hi mhaka ku nhlonge ya mina na ya vona ya fana so element yaleyo muhaxi hambi ho lava ku yi sasekisa hi ndlela yihi na yihi yi kona ya humelela that's why ni kombise xikombiso hi Jocelyn Smith case leyi nga hela ku ngo xota timhaka ta ku va sentesiwa va byeriwa ku wena life sentence for all those and se swi fikini makumu sweswo ma yi vona so loko hi kha hi languta timhaka leti hi fanele hi swi languta ku swi kona swilo leswi mara mhaka ku ku na that sensitivity ya timhaka ta vulungu na vuntima a wu fanelanga hi khumba mhaka leyi mhaka ku loko hi khumba i va i kumeka i kha i tlhotlhe tinyoxi kumeka se hi va hi nga ri kahle tanihi tiko but ntiyiso wu ta tshama wu ri ntiyiso na kumeka nkarhi lowu taku va ta swi vekela va ta swi risa hi ndlela yin'wana and then vanhu va kota ku twisisa ni khenseni muhaxi nkarhi wu fambeni inkomo ekheselo swinene mingisero wa mina i sweswo mingisero Munghana Lonene FM awara ya mbirhi mahungu ya misava ya landela na Manikos na Jauke nakona ka humerisiwe hi ncindani Eric Mabasa studio 2A a tshame tani la a ni ri na Sunduza wa ka Minga mana siku lerinene nakona ku dzumba na mina u landela na Ike Ngobeni endzhaku ka mahungu ya misava tata eMbombela Sabi White River na le Hazyview fafana hina eka 89.4 FM Munghana Lonene FM Magombandlela